institucija. Simbol je trajanja i kao takva znači ohrabrenje i trajnu podršku svima onima koji se zalažu za red, za progres, za napredak društva. U našem narodu, pa slobodno možemo reći, postoji izreka koja kaže bez kralja ne valja. Je li to tačno? Je li to iskustvo naroda govori? Pa znate šta, treba da pomislimo na to da je Srbija zemlja sa jednom od najstarijih monarhija u Evropi. Ima izuzetno dugu monarhističku tradiciju. I ako pogledate kako su Srbi počeli su sa monarhijom u stvari, jednim oblikom monarhije. Gde su i kada postigli svoje najveće uspehe kao država, kao narod, pa i kao pojedinci u monarhiji. A onda da nam je došla republika. Na talasu nečega što nismo sami prouzrokovali. Onda nas je krenulo. Pitanje je za vas, da li diskontinuitet u kraljevini, da tako kažem, u monarhističkom nekom državnom uređenju za poslednjih 50 godina može da naruši ili da uspori onaj kontinuitet o kome profesor priča? Šta može da prevlada? Diskontinuitet se u svakom slučaju pokazao kao negativan jedan period u istoriji našeg naroda. Nasilno je ukinuta monarhija. Ja mislim da nešto što se učini nasilno, protivzakonito, protivustavno, protiv svih mogućih pravila, morala i reda osnovnog, ne može da valja i ne može da traje i ne može da da rezultate koji bi bili permanentni, znači stalni. Međutim, sigurno da je period koji smo mi proveli u takozvanoj republici, pa ste kažem takozvana republika, jer mi smo imali predsjednika republike koji je u jednom momentu bio doživotno postavljen za predsjednika i nije mogao da bude smenjivan. Znači, to je bila jedna parodija republike. Svejedno, u toj parodiji republike mi smo bili izloženi strašnoj propagandi protiv monarhije. Ta republika koja nije valjala osjećala je da je monarhija njena velika opasnost i ona je na sve moguće načine pokušavala da ocrni tu monarhiju. I mi danas imamo posljedice toga. Ljudi smatraju da je monarhija nešto nazadno, da je monarhija nešto što nije dovoljno dobro, nije tako dobro kao republika i imaju skepsu jednu prema monarhiji. Međutim, to je sve proizvod jedne lažne propagande, jer u stvari između monarhija i republika ne postoji nikakva naročita razlika u efikasnosti i u demokratičnosti tih zemalja. Mi imamo zemlje koje su na severu Evrope, koje su sve mahom monarhije, kao što su Švedska, Norveška, Danska, Holandija, i koje su perfektne demokratske zemlje. S druge strane imamo republike kao što su Severna Koreja, Čad ili ne znam druge, da ne nabrajam, koje su republike, ali koje ni na što ne liče, gde su ljudi vrlo nesretni, gde se jako teško živi i gde nevaljaloga oca nasleđuje još gori sin. Malo pre ste govorili o propagandi režima komunističkog. Da li je činjenica ili deo propagande komunističkog režima priča da je kralj napustio zemlju u odsutnom trenutku? To je čista propaganda. Karađorđevi su čuveni i poznati kao hrabri ljudi i kao vrlo rodoljubivi ljudi. Nijedan Karađorđević nije nikada napustio, pobegao ili se osramotio na taj način. Ono što se zaista dogodilo, to je da je jedna ogromna sila napala na Jugoslaviju. Jugoslavija se, u stvari, ta kraljevina Jugoslavija se vrlo hrabro branila. Pazite, Francuska je pala za 21 dan, Jugoslavije je trebalo 16 dana. Ne možemo se mi porediti sa Francuskom ni u kom pogledu i znači da smo mi dali jedan vrlo hrabar i jak otpor nemačkoj soldatesci. Nikakva sramota nije što je posle 14 dana ogromnih borbi i velikih žrtava. Pogledajte naše avijatičare, koliko su se hrabro žrtvovali za kralje i za otadžbinu. Koliko je njih poginulo znajući da idu u smrt, da bi oborilo 2-3 nemačka aviona. Dakle,
To je bila jedna hrabra borba na život i smrt. U toj borbi mi smo časno izgubili taj rat pred jednim mnogo snažnim neprijateljem. Pred kraljem je bila dilema. Ili da bude zarobljen i da bude zloupotrebljeno njegovo zarobljeništvo od strane neprijatelja, ili da se povuče iz zemlje sa ostacima vojske, generalštaba i da osnuje jedan centar otpora van zemlje. Slušajte, de Gaulle je otišao iz Francuske i centar otpora je bio u Londonu koje je vodio de Gaulle. Dakle, tako isto i kralj Petar i njegova okolina su se nadali, okruženje, predsjedništvo vlade koje je otišlo, da će osnovati jedan centar otpora prema okupatoru u inostranstvu, što se i dogodilo. Profesore Kavran, na osnovu čega... Mogu li da dodam samo nešto na ovu temu? Nije dobro podmetati kukavičluk Karađorđevićima. Evo jedne anegdote koju smo pomenuli dok smo dolazili u Kragujevac. 1999. godine su se naši povukli sa Kosova, naša vojska, naša policija, i naši su ljudi ostali na Kosovu bez ikakve zaštite. U teškom očajanju patrijarh Pavle uputi poziv u London presnasljedniku da mu se pridruži u Pećkoj patrijaršiji u sred Metohije, da bi se organizovao moleban za žrtve i da bi se skrenula pažnja svetske javnosti na ono što je počelo se događa 1999. u junu mesecu. Tada nije bilo nikakve zaštite i Kosovo je gorelo, Kosovo i Metohija. Predstavnasljedniku nije trebalo ni malo vremena da se odluči da ide. Odredio je da će doći, tako reći, odmah. Poveo sa sobom 16 novinara i slučajno, evo, kolega Ninković i ja smo bili sa njim u Kosovu tada, bez ikakvog oklevanja. Iz Londona je stigao u Kosovo. Nismo mogli da uđemo na Merdarima ni na drugoj strani, jer nisu hteli naši da prihvate to, nego smo došli preko Rožaja i Kule, sišli u Metohiji praktično bez neke ozbiljnije zaštite, stigli u Peć, bili na tom molebanu, izvukli smo nešto i ljudi posle toga posetili Goraždevac, a oko nas je Metohija gorela. Dakle, evo sina tog istog kralja koji to čini. Dakle, kukavičluk ne. Ili možda ima mnogo slučaja u istoriji da jedan član kraljevske porodice, princ Đorđe, vodi konjički eskradron u jurišu na frontu. A to je deda stric sadašnjeg predstavnika. O Karađorđu da ne govorim. Da li mislite, zašto mislite u stvari? Zašto mislite da je sada, posle ocepljenja Crne Gore, pravi trenutak za uspostavljanje monarhije? Koje su to činjenice koje vas navode na pomisao da je sada idealan trenutak? Prvo, ja ne mislim da je ovo pravi trenutak ni u kom pogledu. Prvo, ne mislim da je lično izraziti sam protivnik toga što se desilo u vezi sa Crnom Gorom. Prema tome, tu imam subjektivni osjećaj da smo napravili jedan istorijski propust kao nacija. Dakle, nije to pravi trenutak. Svaki trenutak je pravi. Pa je i ovaj isto pravi kao i drugi. Šta je Srbima donela Republika? Jesmo se nekad zapitali. Donela nam je jednog monarha koji se zvao Tito, koji je bio apsolutni vladar. Često se stavlja zamerka monarhiji kako to mi ga jednom izaberemo, on stalno ostane. A možda je Tito bio izabran da bi se nešto kao menjao. Ili mi recite primjer druge neke zemlje u okruženju tada, komunističke zemlje koja je menjala svoga. Možda Čaušesku, možda neko drugi. Dakle, pogledajte sad, odjednom ta strana monarhije smeta u ovom slučaju, a ne smeta kad je vode komunistički lideri. Drugim rečima, moramo shvatiti, a ja sam dovoljno